समाजाव गोमालांनाय मोनसे खान्थि सावरि जानाय बेखौ हमथाना लाखिनाय आरो गोसोखांहोनाय थांखिजों बाक्सा जिल्ला बीजेपी एसटी मोर्चाया सावरि जानाय हाबाफारि बानजायदों। गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा सुबुं माहारिया ज' थानानै खामानि मावलायनो मोजां मोनो। समाजाव खौसे थानानै सासेया सासेखौ मदद होलायनानै थांना थायो एबा जिउ खुङो। सुबुं माहारिनि गेजेराव ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्राबो हाग्रा बंग्रा थाबोनानैब्लाबो रायजो जाबोनाय मोनसे गोजाम हारि। मख'जाथावदि बर' एबा ट्राइबेल हारिफोरनि गेजेरावबो गोदोनिफ्रायनो हाबा हुखाफोरखौ मदद आरो हेफाजाब होलायनायनि थांखिजों सावरि जाबलायनाय हुदा दंखायोमोन। नाथाय बे हुदाया आथिखालाव सुबुं माहारिनि गावबा गावनि मुखुबनि थाखाय गोमालांनो एसे हमबाय। बे गोमालांनो हमनाय खान्थिखौ गोसोखांहोनाय आरो हमथानायनि थांखिजों बाक्सा जिल्ला बीजेपी दोलोनि एसटी मोर्चाया 1 नं सिलाकुटि गामिनि जोंदाव बर'नि नखराव आफादगिरि मथु नार्जारिनि दैदेननायाव माइ गायनाय आरो खोथिया फुनानै सावरि जानाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला अनुसूचित जनजाति मोर्चा एसटी मोर्चा फाলৰ পৰা আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ। এই কাৰ্যসূচীটো হ'ল কি ভূঁইৰওঁতে খাউৰি খোৱা। একচুৱেলি এইটোৰ প্ৰপাৰ নাম হয়তো আমি গাঁৱলীয়া ভাষাত আমি খাউৰি খোৱা বুলি কওঁ, বড়োত আমি চাউৰি বুলি কওঁ, চাউৰি জানাই। চ' আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ আজি চিলাকুটি 1 নং চিলাকুটি গাঁৱত, আমাৰ মছলপুৰ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত 1 নং চিলাকুটি গাঁৱত। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ থ্ৰু আমি একচুৱেলি ৰাইজক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আজিৰ পৰা 15-20 বছৰ আগত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে পৰিৱেশ আছিলে যে কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা ভূঁই ৰোৱা থাকে সেইখন ঘৰে সেইখন ঘৰক বা সেইখন গাঁৱক তেনেকুৱা সহায় কৰা এটা মানসিকতা আছিলে। তো আজিকালি এই বস্তুবিলাক আমি খুব কম দেখাই নাপাওঁ। গতিকে আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে মানুহে মানুহক সহায় কৰা এটা যোনটো মানসিকতা, সেই মানসিকতা ৰাখিব লাগে, এতিয়াও ৰাখিব লাগে। সেই মেছেজটো আমি একচুৱেলি ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ, একচুৱেলি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। ব্যাহত ৰাখি আমি আমাৰ যোনটো কাৰ্যসূচী চলি আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মহাজনসম্পৰ্ক অভিযান, সেই মহাজনসম্পৰ্ক অভিযানো চলি আছে। তাৰ মাজতে আমি এইখিনি কাৰ্যসূচী আজি ৰাখিলোঁ। ৰাইজৰ সহযোগ ধুনীয়া সহযোগ পাইছোঁ আমি ইয়াত। ৰাইজে সকলোৱে মানে আমি ৰাইজৰ লগত কথা পাতি সকলোখিনি ৰাইজে আহিছে ইয়াত আমাৰ লগত সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ লগতো আমি সহযোগ কৰি আছোঁ। মোটামুটি আজি 6 বিঘা মাটি আমি ইয়াত 6 বিঘা মাটিত খেতি কৰি আছোঁ। জংদাও বসুমতাৰী বুলি আমাৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা, তেওঁৰ ঘৰত আমি এই কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।